Assalamu alaikum. Comme vous le voyez, nous sommes venus chez la maman veuve que nous avons donné l'occasion d'avoir une maison avec nous. Franchement, nous avons tapé 10 kilos comme ça pour la retrouver dans un champ, très loin de chez elle. Ayo ya bilang katele mo. Ye. Mene na pina mas tiong ngamen kuya ni. Na masiara kaga, hay kada katara kaga. Are man. Mene mas tiong no. Dore wata. Yani abela Mare ngala. wala. Ro gane mare wala. Ye. Anti na wata. Dore wata do. Ono ngal do jangal ko ni to. Dore wata di. Allahu Akbar. Est-ce que mi wawa do? Salali pa. Gitu ne non. Dem sulu pat ne. Sul pa de na. Abi fe dem jogu. Wah. Abi. Mai. Ay awa yo ka. Na wata ti ko ne debu. Awa ndar na mon yar de. Ene. Abi ka ma de. Awa, jogolan ka? Jogolan do. Jogolan ka dan. Jogolan. Ayan ay. Oh, jogolan tunga yan, ta jogolan ka dan. Ifuri ke gile ko la tan apply. Mi wawa ta. Mino tumawa. Mi wawa. Gabe take ko no uka ko lo wolo. Ngasata. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaw dong hunde wadda do. Do afek de. Ayen mon yaade na. Afek de. Ko satti. Ye, mene me hari adu go sunu kati. Erai bebe wallahi la milumba. Wah. Sedap. Beja. Ye. Agora gani? Yo. Ahora ande dego. Wah bui. Hai ben. Bela marcura. Oi. Mene ngari kamong. Ay bin holumbi na. Ahora karambe lumbi. Ana. Ya gasile. Ahora karambe lumbi. Ay holumbi. Una fa pose pa wani. Tefere nyande o nyande. Yoi. Nyande o tefere. Nyande o tefere kenen tara mo bamme ni bobo. Kono pomo. Mo kasu. Ndar mo. Ni tay denata. Ye. Ama yari. Hono pa mon. Jogolanga. Ajon na sare wali rewanga. Rew juger rewrabe.